Ez nintzen orain bezein zarra, baina egia esan, gaur egun baina indar gutxiago nuela sentitzen nuen. Garai hartan etxeko Andren elkarte batian negoen, eta guregan etorri ziren, zirkua egin nahi zutela, baina gurekin, eta baina nola gurekin. Bai, zue beti zabiltzate direnak eta ez direnak egiten zirkuan bezala. Hemendikara, mean bila joan behar dela, sendagileana eman behar dela, eta hilabetera nola iritsi egin behar dela. Eta zenbatu apuntatu eginen, eta erakatsi egin ziguten, oso neska jatorra ziren haiek. Eta aizu, ze divertigarria zen hura, oso ondo pasatzen genuen, eta alaxen ziku hartan atea ginen. Eta hau zen nire monoziklua, hemen gainean irtetzen ditzen. Argia itzaltzen ziren, eta han nengoen, pistan erdian, atzea eta aurrea. Eta jende guztia isil geratzen zen. Fokotik kanpo zegoen guztiak desagertu baliz bezala. Berezia sentitzen nintzen. Halako batian, flash! Argia piztutzen zen, eta mundu guztia txaloka. Eta halako zer sentitzen nuen hemen barruan, eta sentitzen zenuen gauz gehiago egiteko gai bazinean bezala. Ulertzen? Nahi zenuen guztia egin, zenezakela sentitzen nuen. Gehiago balio bazenun bezala. Ez dakit ulertzen didazun. Je finissais mes études, il me restait juste mon projet de fin d'études à finir. J'étais un petit con, hein. Ni garai hartan oso gaztetxo nintzen. Eta adin horrekin denok esaten gara oso zalantzatiak. Entonces éramos unos críos, ¿qué tendríamos? ¿9, 10 años? Sí, ya andábamos juntos. Solíamos ir a Donosti o nos quedábamos en Irún. Sí, que también se hacían cosas. Zer espero dugu 2016an, bai hemengo edozein pertsona, edo baita kanpotik etorri daitekeen bisitari batek aurkitu dezan. Batetik, programazio kultural oso zabala, ekintza mota oso diferenteekin, eta pertsona askoren bidez eraiki diren ekintza oso desberdinekin. Hiri jaialdi baten antzekoa izan zen. Denetari zegoen. Artea, musika, parkurra, skatea, bestelako kirolak eta showroom batzuk zeuden. Orduan, fakultateko lagun batzuk eraman behar zituzten, beraiek egindako reziklajez egindako txaketa batzuk, oso originalak. Eta beraiek gonbidatu ninduten. Gustatuko litzaiguke orain urten, nolabait ere estimulo gutxi eduki dituzten pertsona horiek, estimulo gehiago edukitzea, estimulo kreatibo gehiago edukitzea, eta naiz eta lurralde nahiko txikia izan, nolabait ere potentzia kreatibo handi hori piztutzea, eta nolabait Europan isladatzea. Europearrek jakin dezaten non dago Donostia, eta Donostiarrek jakin dezaten nolakoak diran gainontzeko Europearrak. Bon, je suis allé à Saint-Sébastien pour participer à une espèce de congrès, un truc comme ça. C'est un truc qui s'appelait les architectures collectives. Alors là, il y avait des gens qui venaient d'univers très différents, des gens du monde des associations, du monde de l'activisme. Il y avait des paysagistes, des éclairagistes, des informaticiens, des artistes, etc. Et là, on concevait les espaces du point de vue de tout le monde, de ceux qui les faisaient et de ceux qui allaient y habiter. Aukera bat zala politika kulturala perpentsatzeko. Bi, aukera bat zala ere hiria eta herria dauzkagun erronkei erantzuna emateko proiektu kultural bat erabiliz. Eta hirugarrena, proiektu kolektibo bat izan behartzula. Parte hartzea bultzatzeko aukera bat eta hiritarrak, erakundeak,
agente sozial, ekonomiko, kulturalak elkarrekin proiektu bat osatzeko eta konpartitzeko eta sortzeko aukera ezin hobea. Cualquier programa cultural que pretende ser renovador tiene también que repensar sus sistemas de trabajo, sus maneras de hacer las cosas. En este contexto, la candidatura de Donostia 2016 ha pensado un conjunto de sistemas de trabajo, un conjunto de laboratorios, de metodologías de trabajo que ayudan a hacer las cosas de otra manera. Gure proiektua prozesu bat da, bera. Eta 2016 arte prozesu bezala lan egiten jarraituko du. Eta prozesu hau fase desberdinetan gertatu den arren, egia esan pixka sinplifikatzeko honako hau egin dugu. Azterketa baten bidez, gizarte modelu berriak zer eskatzen duten ikertu da. Nolabait ere, eskaera horiek asetuta ez dauden zonaldeetan hutsuneak seinalatzeko. Jag var ung, kanske 13 eller 14. Och jag åkte ner med min pappa som var inbjuden att delta på en kongress. Behin hutsune horiek topatu ditugunean, hutsune horietan lanean ahalik eta agente desberdin gehien jarri ditugu. Esate baterako ikertzaileak, enpresariak, antropologoak, artistak beraiek, kulturan kudeaketan dabiltzan hemengo agenteak eta baita europearrak ere. Det fanns så många ovanliga, konstiga saker att uppleva. En massa saker som fick en att stanna upp och tänka. Begirada desberdinekin, lehen elkartzen ez ziren pertsona desberdin hauek nolabait ere bultzatu ditugu hutsune horietan edukiak diseinatzera. Eta eduki berri horiek gure programa kulturalean ere aktibitateak jorratzeko gai izatea. Eta horrela funtzionatzen dugu. Detektatu dauden beharrak eta behar horiek asetzeko ahalik eta pertsona desberdinenak harremanetan jarri. Gero ere, beraien artean, sinergiak nolabait ere martxan jartzeko. De hade en valuta vars värde bestod i vad du själv gjorde eller erbjöd i utbyte. På det sättet kunde ju vem som helst tillverka sina egna pengar. Valutan gällde i butiker och restauranger, överallt. Det är därför förresten en av de där sedlarna. Este conjunto de sistemas son realmente 5 laboratorios. Un laboratorio que se llama Ausolab, que es el que más busca la participación directa de los ciudadanos, que busca conexiones improbables, busca diversidad, busca mezclar agentes que normalmente no trabajan conjuntamente en unas problemáticas muy concretas. Otro laboratorio sería el de Pagadi, el de arte y creación. Este laboratorio lo que pretende es ver el arte desde su faceta más disruptiva, más divergente, más crítica y ayudar así a repensar los espacios públicos o el concepto mismo de democracia. ¿Para qué sirve el arte? Pues el arte sirve o debería servir para muchas cosas y todas diferentes, pues para tratar de que la realidad que vivimos todos los días sea un poco diferente, que sea más divertida, que nos podamos acercar de un modo crítico a ella, que atravesemos pues, los conflictos, las fronteras, que cambiemos la manera de relacionarnos con otras personas, que pensemos de una manera más simbólica, que dejemos más espacio para lo subjetivo. También debería servir pues, para que busquemos maneras imaginativas de imaginarnos lo que todavía no nos hemos imaginado, ¿no? Y también para cambiar las normas, para transgredir los límites con los que estamos acostumbrados a vivir y a relacionarnos. Debería servir, también el arte quizá debería servir para dejar de ser arte, ¿no? Y para poder ser otras muchas cosas. Debería servir para que el mundo sea menos gris de lo que es, ¿no? Y puestos además de menos gris, pues más justo, y que todos cooperemos más. O sea, el arte debería servir para quizá igual no ser solamente forma, sino también ser muchas otras cosas, ¿no? También servir para que nos relacionemos de otra manera, para que aprendamos de nosotros mismos y entre todos. Fíjate, esta vez se me han ocurrido más cosas para lo que debería ser el arte. No está mal, cada vez debería servir para más.
Otro laboratorio que se llama e-hizkuntza, una mezcla de hezkuntza e hizkuntza, que tiene que ver con poner en valor el euskera como lengua vehicular y de poner en valor también las redes, tanto sociales, económicas y culturales en las que se inscribe. Notre territoire est doté de 3 langues, mais nous devons faire en sorte que le maximum de personnes puissent partager ces 3 langues et qu'on essaye de moins en moins à obliger les gens à faire des choix entre les langues, mais leur donner l'opportunité d'utiliser les 3 langues et d'également l'ouvrir leur vision par rapport à ça. Je pense que dès aujourd'hui, il faut inscrire notre territoire dans ces 3 langues et permettre que l'ensemble des projets que nous allons développer soient accessibles à tous. Et pour cela, utiliser nos langues du territoire. Nous devons réfléchir comment donner l'opportunité à l'ensemble des acteurs du territoire de pouvoir communiquer dans toutes les langues du territoire. 2016an bi kontzeptu nagusi ditugu. Bat, transformazioa eta bestia prozesua. Transformatzeko proiektu bat da, gauzak aldatzeko, dinamika berriak sortzeko, eta aldatze hori, ez du esan nahi, aldatu nahi dut eta aldatu iten naiz ez, horrek prozeso behar du.